Pemirsa pengrau sasih kaun ketar kayang, pacang ngelintang ring sawetara provinsi Nyanggre Warsa Anyar. Punika mawinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ngelingang majeng krame mangdene waspada. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB Abdul Mohari ring ambare laya acara daring disaster briefing sakadisane kaketus saking kantor berita antara ngelingang pemerintah daerah ring Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, tur Sulawesi Selatan, mangde yatne-yatne ring sajeroning ngarepin pengauh sabah deres. Abdul Taler ngelingang mangda wewidangan sane dengan ngarepin bencana hidrometeorologi tertinggi sakadi Provinsi Jawa Barat saha pamekasnyane Kabupaten Bogor mangdane waspada ring baya blabar miwah tanah embit. Punike Taler yening nampehin sabah sedeng utawi deres ring Aceh, Lampung, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Maluku, saha Papua Aceh kantun wenten wewidangan sane durung kering. BNPB ngaptiang pamip dap-dap kerame mangdane kasiagayang. Punik ketaler penyarangan saking pemerintah daerah aparat TNI Polri tur BPBD utamanya nih komunitas. Abdul ngawawahin krama mangde ngaptiang malesis kambling ngawit saking pante RT tur RW. Bali Pos Nguningayang.